Bulieus en totes formas a colors. Ma quel che nus ves in cau ai achnamain mo al frecch dels Bulieus. Un pau scola maila si las plantas. Il Bulieusets cresce sot la tiara. Da metre avon scosci in malè cresce sot la tiara a mo la maila miras via do. La part del Bulieu che cresce sot la tiara veso un pau sco fins fils. Quella part del Bulieu non mins micel. Quel cresce a se rasa schina reit sot il plan della tiara. Ma il micel ha in boles regis dels Bulieus. El cresce atras la tiara tocken che l'anfla da maia. Ed ils Bulieus fan quais in duas modas, sur a sot la tiara. Ils Bulieus che inqueren lor nutriment sot la tiara crescen tocken che els anflen in regis d'ina planta. A lu crescen els antuan la regis a perfin via den per prender lor nutriment. Os pudessin stracciar che quai feci dona las plantas. Mo al contrari, ils Bulieus prenden bumo causas de las plantas, els datene a navos nutriment feci impurtanta delas. In sa perfin di che senza Bulieus dessi bu certas plantas. A senza plantas dessi e bu intgins Bulieus. Els ha un paia dependenza in dell'auter. A lu dati ils Bulieus che inqueren lor nutriment sulla tiara. Els ein els profis de fa urden. Lor micel se rasa su un tir plan di liuaulen tuan per incurrir causas mortes che già in plan. Ort feglia fan els tiara. Fin an tirs beige de plantas manetzen els en tocca pincha. Le marsch che vus vai seguire schon viunega. Se des Bulieus restas tot la feia a las plantas dergides di un plan e liuaul scossin in adoponia de miarda. Ils Bulieus ein paia ils schefs de fa urden e liuaul. Ed els ein important per intginas plantas. Ed intgins de lur freds ein sconusa vain bain e buns de maia.